Tala falava e nei vai nga mua o telefon o le si fonga o le lau mua. O le tala mua. O le asitia i le luas furuwaru ta la iwa 5 sene i le tu la, le to tongi tala whea ngai ma le tau o le soifuanga, le living wage, a matatu i le masina o se tema. O se sitanga e ta la se furu 5 sene o le a whao popo i le luas furufitu ta la valus furu sene lea o loo iai le taimi nei. O le nei fuafuanga ua whaai loa mai i le taimi lea ua whaau pōpua i le tolus furu 5 sene i le tongi au pito māua lalo le minimum wage lea e a matatu i le so le aso mua o a perila e si ai i le luas furu toru tala 5 se furu sene i le itu la. O le fua o le tutongi le nei e ta ua o le tutongi tala whea ngai ma le tau o le soifuanga e whaatulanga ina mai e le whaalapou tonga e ta ua o le living wage a Aotearoa. O se mafutanga o uni a tō manisi o whaalapou tonga tūmaoti e le ai se sotanga ma le malo. Ua iloi se suenga fau o whaelo mailo na taunu unga e le pasia le tūlanga o le malo si anga mo mia e ta maitia onga mai a lātou me ai o le auli po lunches i le whainga fau lea ua iei nei le porkalame a le malo. Whaalia mai e whapea, sa manino i le nei sa i le linga, e nā o le afa o le malo si anga po le energy mana o mia e to maiti, o loo maua mai me ai nei o le porkalame a le malo. O le suenga e peo na tā ua sa whaafoe e fō mai a tō matanga te susue, o le no fuanga turu tonu o whesota inga taulu soi fua malo roina lo tele. Sa au ili le lei ai le au ngā whaale soi fua malo roina o me ai o le porkalame a le School Lunch Collective, le SLC, lea na whaatino i le amatanga o le tausanga le nei, ma le whaaupunga o le a whaasau i nai i a vai ngā tupe a le malo. O le la ua whaamani e le sa i le linga le nei le tūlanga pa u māua lalo, o le tūlanga o le malo sianga e maua mai ai me ai nei lo o le tūlanga e mana o mia e tau maiti. O le whaiunga mau tu tūla o le nei suenga, e le ato otoa le tūlanga o me ai nei e pei o na sau nia mai e le SLC, mai o se tūlanga ua solia ai ma le whenga inga o lo lātou sau nia ai nei me ai mō tau maiti a onga. Peitai, o lo o te i ai le SLC i le taunu unga o le suenga, o le lātou whaapunga whapea, o le lava o lo o le lei me ai o lo lātou tā pene ina mai, mō ta maiti a onga o New Zealand. Ua whaalalo uma ia ni tai whau se tolu ia sa hausa wha ia se tau mai titi e whātau sanga, mai ui na umailo na ola i les whareile na te nei. O lea whalawe na tupu le nuo kati i le tu malo le Bay of Plenty, mai na whailo mai le ofisa o le pulenga o lea i tu malo, o tai whau uma nei e tolu e le i lesi talaina. Sa ngā lulue whaatasi leo ma le ofisa wa ia mea ola e au fiai ma tai whau, i le awe se mai o nei mea ola mai lo lātou a inga i le pito nuo e ngoa o Tuapiro i mātua kati, mai o la wauri o la songfuana nafi, lea na whaalalo ai, e awala i le whao ngā ina i ai o se vai la au. O wha ngā solo nei se suenga leo e tusa o lea whaalawe lave. O le whaalawe nei, o se tasi o le mau whaalawe lave wāli ni mai, e haafi ai tangata e oso wha ia e tai whau i le tonu o New Zealand. O le tausanga na te nei, e tusa o le mōri mau o le te maitai fo mai o Natasha Duncan, e tusa e lua se furuma le valuafe la o wha inga o whaalawe lave, na manunu ai tangata ona ua oso wha ia ni tai whau. Ta ua le te maitai fo mai, pe tusa o le tolu afe o ia manuanga e a awhia ai tamaiti ma whanau la iti. O waafau ia o le au maia le tausanga e lua afe lua se furuiva mo fe malanga inga i le vai nuu, e ta i lua se lau mita le uumi, a e lua se furuma le valu mita le lau tele o le vaaitasi. Whaaria le minsta e whea ngai ma whela o inga i waa lalo mana whaafi o wawasa mana i o Winston Peters, e le ngata i ta wale ma whaio na ave ai ma pasese, ae o le ama whaio na ave ai mana whaafi po o trains. Sa whailoa nafi e le minsta, o le ao fia i le tau le nei ngā luenga, ia le swinga o le wafu ma vaenga e tau atu i ai nei
i le wafu i Picton. Aina ia whaalia o le wafu i Wellington o lo le leipea le tele o me o lo iai ia mai e mana umia o na sanga whaale le ia tili. O le whae unga le tausanga nei le o lo whaamoe moe le minsta e whaato asaini ai ma whaamautu le company i whauwaa o le ala tau whausia ia waa whau nei mo le company le Inter Islander. Ta ua whoi o Winston Peters o le whainga ma le swinga ua whaia e le malo o le a tele se lenia le tunu ue whaasawina mai ai whaatusa i le tau atoa o le IREX project a le whainga malo taluai. E le tau no o le kirisimasi o le tausanga e lua o iwa ua amata ona whewa ai ia waa whau nei i le vai nuu le waa Wellington e ma Picton. Pei ta aisa whai lo mai le suisa opu o le partia le Labour o le liwhai pule o tangi utikere o le tausanga fau na se manu e au mai ai waa fau e lua i lalo le porkalame ala la tau whainga malo. Pei ta ai o waa e lua ia ua sui ai e le whainga malo o lo tu nei le foe e le ngata ina la iti ifo a o lea ua manino mai e le hai ia se e le iwhaia ia se whengainga e sainia a wā le fausia o ia waa. Ta ua fo ia le liwhai pula le Labour ana le tā fia le porkalame le ana whaata atia mai le Labour e le minsta o tupe se manu e le aia se tau wha au popo e o i le tasi ono piliona tā la i le tau o le nei ngā luenga tele le malo e au fia ai ma le tau e toi wha le ai wa atua ia o loo wheo ai le taimi nei. E to tele te ngata ia ua wha lo mai no lātou wha moe e fia tau wā i le tofi pule nuu o le lau mua i Wellington i whai ngā pālota a nuu mai tū mālo i le tausanga nei. E pe ona sila fia o le asus fultasi o ke topa le ua wha atulanga mo whai ngā pālota nei e fili ai sui mo pulenga o nuu mai tū mālo e o le tunu. O te lipote le wale sfasa laua New Zealand na ta uai e whapea to ono la whaio i lātou ia o whailo mai whalawa i tele lo lātou fia tau fituli le pālota mo le tofi pule nuu o Wellington e au fia ai mo le pule nuu le o lo tū nei le foe le tamaita e ngo i a tori whanau. Ua whailo mai se fuafuanga le minsta e whia ngai mamata aupu i te tonu o whale whai ngā ruenga ina ia whaititia ma tau whaamama ia ia inga o tula whono tau le soifua manaloina ma le saonga le mu mo pisi nisi. E le ngata i lea o la whaavaina fo i se leina whaapitoa mo so ta inga e li poti atu i eile sa ona whaongaina o whaailoilo i lungo o wala o po me hoine ta ua o road cones o ia fuafuanga ma whaailoa mai e le tamaita i minsta o Brooke Van Velden i le asonga fua nafi ina ua uma le whonontanga masani e le kāpeneta. Sa ia ta wai ua pasia le kāpeneta ia le tau whaamama ina leo a ia inga o le tula whono le soifua malalo ina whaapele saunga le mui te tonu ngā luenga ina ia o fiai na o whaalawelawe e ono mari liwai nisi ia pe o le marunu ai fo ni tangata a toa male mamai o ni tangata whai ngā luenga i le tonu o ni bisi nisi la iti. Whaalia e lea minsta o le te lea bisi nisi la iti e whenga i pēr ma whaafita hauli i le tausisia lea wa ia inga ma tuutunga o tula whono tau i le saunga le mu whaapea male soifua marolo ina i ngā luenga. I lesi whaenga o le tātou tala, ua silia i lua hafe la whai tangata i ua mari liu i le mafui e malosi na la vea i le tunu o mien mai les wharaile na tenei, mai ua tu ina mai ai ma se lau ta inga malo o whaatasi whaapea isi whaalapo tonga whasoswani o le nei whaalawe me ta utia o le natura o le a tili ai o na malosi le pipisi o wha mai ma le totele o tangata e mate la ina ona o le fia ai e le ngata i lea ai o le ato o tele ai fo i mai o le aini a inga na no fwai ma tili ai o na wha te tele ma le taua wha aloto i wha lepo le civil war le alo a fia ai le nei atu nuu i le taimi nei. O le songo fua le sa wha ilo ai fo inu mela o pito la tamai nei e le whainga malo wha a fita o lo pule nei mien ma na o la tu ta wai o la whainga o tangata i o maari liu le mafui
o atu i le lua afe ma le 5 ma le ono. Whailo mai e le sui o le whaarabotonga malo o Fatasi, le UNICEF o lo iai Myanmar. A o le ilu lūr ma fui a sa tusa ma le 20 miliona la whainga o tangata o le tunu o Myanmar sa o la mana o mia se fesosoani ona o tūlanga pangati o lo la tau soifuanga. O lo tele ina whaina ngā luenga la vea ai o le nei whaalawe ona o le taua po le Civil War o lo o vela i nei na amata mai le taua i le tausanga i lua afe lua futasi ina ua whaoa wha malosi le fita i le pūlenga o le malo fili o le tunu le ana te ita ia le tamata i pālimia ia Aung San Suu Kyi. O leo ua whailo mai leo, ia le ngō le tinale na maliu ina ua taia i se ta vale i le pitonu o nae i le vai aso na te anei. O ia na afia lea whaala velave, o le tamata i ngō ia Vanessa Riti Hopapa, e ono se furu tausanga le soifua mai i le pitonu lama o nae. Tupu lea whaala velave pe dusa o sfutasi i le fiafio le stofi i le awala o le Cambridge Terrace. Whaelo mai fwoi leo o lea ua whaia mōlianga whaasanga istama i ta i luas furulima tau sanga le matua i le awe ta vale o nā ua maliwa i se tangata mai o le a toi tū lai o iei lunga o whaamistonga whae tū mā lo i lau hat i le aso luas furuiva o a perila. Ua leo toi mamau se taimi ai wha mamalu se si tanga i le tau o paka o ta vale i nisi vaenga o le aitele o Aukilani. O laso sfutfao a perila le a matai se si tanga i 5 sfutsen le i tūla e paka ai ta vale i le tonu o nisi vaenga i Aukilani. Whairo mai e le pūlenga o awala o whela o inga i le ai o Aukilani, le Auckland Transport. O le tau o lo i nei i a paka o ta vale i Aukilani e amata le i le 5 sfutsen le i tūla anga i atu i le ono ta la i le i tūla. E fua lava i le vaenga o le taulanga ma le ai. E iei nisi vaenga e lata i le whaalua ina le tau o paka, ona o le tūlanga pisi ma le tele ai o Ta'avale. Whaelo mai fo e le li pule o paka o Ta'avale ia John Strawbridge. E matua mau runga lava i teimi uma, ia le tūlanga mo mia o ni paka mo Ta'avale i le ai o Aukilani. O le sitanga lai le lua vai asa o rumana inei, o se vaenga o tau mo whainga e tau tau fia ai, le sitia pea o la fonga o fale ma whanua po rates. O le aso muamole nei o Aperila, wa atoa i ai le 50 tau sanga, talua na amatalia le Paul Kalame le wale sfasa laua New Zealand, le Morning Report. O le nei Paul Kalame, mai le fitu i le tae au anga i le valu, na mua i amatalia i le aso le nei le tau sanga tasi iwa fitu 5, mai o le riengoa ia Mike Lee na vea maona whaatonu muamua i le aso na amatai nai i le 50 tausanga ua mawai. O le Morning Report e pei ona whaafonga iai e tala noa inai ma ta aupu ma mea tupu i le tonu le tunuu mai sa whaate iai lau whaafonga i lona teimi amata ona ua sui ai Paul Kalame o pespesenga ma whaafiafianga sa iai i le Paul Kalame leo talanoanga ma whaamtaranga e winga i mea tupu ai mai se o whaai unga whai le malo ma ona afianga mo le mamaru lau tele o le tunuu. Ua mana o le patia le Greens ina ia whai se fuafuanga le li pālemia ini la fonga le sui pālemia ia wawasa mana ia Winston Peters ona ua mafua mai ai ni whainga tau whaamatau e whaasanga i le whaipule e ngoa ia Benjamin Doyle o le patia le Greens. O se tustu singa wawasa mana ia na whaia i lunga whesota inga te le wawawe le astonai na ia tauai e te tauai le au whaasana lau na matua whesiringia po o le a tonu le winga o le ingoa o le itu lau o le whaipule le nei i lunga o le social media e whaingoa ina o le Bible Belt Busi. E le ngate i lea ai na tauai hoi Peters e te tau nei loa po o le ale winga o ni whaapunga a tofo i mani ata sa i runga o le itu laule nei a o lea ua toi te pē ma ave e sea mai. Na vesiringi ai le tasi o taitai o le Greens e la autu Tala o Chloe Swarbrick
tu sa o tu singa ia o te pe aina ia ta ua o le tu laule nei o se mea totino le li foi pule mai le o se mea tala fe ngai ona fa nga se nisi foi ia ini fa sa longa mani o la to manatu ai mai se pe a fa ia a fia ini to mai si fa ali mai fo il tasio te tai o le Greens o Marama Davidson e ta wa le pa le mio na foi se fo fanga le nei mata o pu o ma le a fia o le sui pa le mia o se tasi o ana pa anga i le tonu o le whainga malo so fa tasi le o lo tu nei i le foe. Whai unga nāre nei vaenga o telefau